U danima koronavirusa mnogi građani Srbije odlučili su da letnje dane provode u svojoj zemlji. Prema podacima turističke organizacije Vojvodine najveće interesovanje je za seoskim turizmom, a jedan od najpoželjnijih destinacija ovog leta jesu i ruralna mesta u okolini Vršca, među kojima su i jedinstveni predeli na obodu Delibatske peščare, Zagajička brda. U doba korone smo svi naučili da na što bolji način upoznamo svoju zemlju, svakako Vojvodinu ili svoj grad i opštinu, i ono što je nešto što nas sve interesuje, što je izuzetno atraktivno, jeste taj ruralni ili seoski turizam, a isto tako i tu su zaštićena prirodna dobra i aktivni odmor. To je nešto ono što smo zaključili da se turisti interesuju koji žele da posete Vojvodinu, da se interesuju kada pričamo o tome. Tu je bogata gastronomija kada pričamo o Vojvodini, a isto tako već smo naučili da Vršac ima i bogate vinske sadržaje i naravno mi se uvek osjećamo prijatno kada dođemo u Vršac. Evo sada smo imali priliku da vidimo i Zagajička brda na kojima smo prvi put, a isto tako i da dođemo u predivan kaštel Marijeta i obiđemo brojna druga domaćinstva. Ruralni turizam, a samim tim i seosko domaćinstvo, nezamislivo je bez dobrih domaćina. Tako su vlasnici porodičnog kaštela Marijeta, koji se nalazi u ušuškanom mestašcu Šušara, u samom srcu rezervata prirode Delibatska peščara, u svoju bogatu ponudu tokom boravka uvrstili i obilazak rezervata prirode, ali i mnoga druga mesta posebne lepote. Zagajička brda su kultno mesto i slika, srce, energetsko čvorište naše peščare. Tako da svi naši gosti i drugi izletnici iz naše zemlje, iz okoline, iz celog sveta dolaze i obavezno odlaze na Zagajička brda. Mi organizujemo pešačke ture, biciklističke, nekada odlazimo automobilima do najbliže tačke, za starije, zavisi od kategorije ili ciljne grupe. Nekad su to poludnevni izleti, a nekad i dnevni izleti, pošto je lokalitet Zagajičkih brda jedinstven, ogroman, 8 km vazdušne linije, zahteva dobru kondiciju i može da se provede čitav lep dan od izlaska do zalaska sunca. To je inače najviša tačka Delibatske peščare, tu je i Vidikovac, vidi se Dunav, Kostolac, Karpati, Vršačke planine, naš Banat, čitava peščara, jedinstveni su pogledi, smenjuju se senke, svako godišnje doba ima svoje bilje, svoju lepotu, čitave godine nam dolaze gosti i odlazimo na brda. Ali brda su samo jedno od nestvarno lepih mesta naše peščare. A nakon aktivnog pešačenja u kaštelu Marijeta možete se odmoriti, pročitati neku dobru knjigu, osvežiti pravim domaćim napicima, ali i degustirati mnoge specijalitete karakteristične za ovaj deo Banata ili jednostavno uživati u tišini i predivnoj prirodi koja i ovaj kaštel, pored svega navedenog, čini jedinstvenim.